Niyeng ba ubi ba yung ko sige je vibration je blur chali je ado gear position indicator ke ke to smile look thar yeng ta ba seida yamna sima di nungai tre. What's up, people? Johnny here again. Ngasi se lohong mo mayam layo male. Ay se Bajaj Dominar ano do 2022 ki model do. Ado ki do Bajaj ki showroom de chalaga ay review tok jara ke test drive ama su tok jara ke. Ngasa ki Bajaj Dominar ano se magi upgrades mayam la ego. Kogi sports touring gida ado hapet yeng mo si kawang mai tok ge do. Nung din ki pung ahum chap chan ta re aduna ngasi se lohong mu sau sa kai lei lambi di dum chil lani ngasi di ko do yeng se ayum dei thodur tak ngai ri Bajaj ki showroom yor kanda ai haizer age mayam yeng biro ko Bajaj yodore ngasi ki traffic tu di phajai lohong mo tholak pagi timing chap cha ba ko KTM Bajaj asile Sangjelo rasi aduga Dominar do putoraga thogdat lorase sorokta Nasi dia mok Bajaj ki Dominar 400 2022 model la review tok jara kya Bajaj Dominar jai ku apne review tok ning ko ado ngasi di to fangani ado mic se kitang nungai to ya ngasi camera pork to ya action camera di yoina video capture ado mic yok de ko ado inbuilt mic do ina abe di ngasi se over I have external look to abe di ngasi Bajaj Dominar 400 2022 model gari se cosmetic changes ti mayam nei re ko the loi hapsale cosmetic changes me am hapsa haijar ke aduna look che mayam se hapsala ku di pura different way lai tar yem bio apeta all round go ida yor ise ana kitang mai upgrade sing ja ke ko yana sigi windscreen ma upgrade ore adagi sigi knuckle guard che ma upgrade ore adagi sigi side mirror sima upgrade ore adagi sigi makhagi kogi bass plate che sijum upgrade ore adagi sigi tail section che sima pura upgrade ore ko seida kogi maning da kogi guard am yojare ko adugo sigi sida maningi kogi tail gi sigi mathaki ko pannier gi top box hapagi siju upgrade ne laisi aduga upgrade to atopada sida kogi kero hapchala sida kogi mobile holder hapchale adagi display sima upgrade tore ko adagi sida USB charger hapchale magi upgrade sing da aduga sida su gear indicator yaure time yaure sida odometer ke loino yaure ko kitang pi adu taraga su dum functionally work adani adubu sai sida ina kero hap gyara gadi top box kogi tank pack hapsin gyara gadi sidi uroi ko tank pack tuna dum khan grani adana sigi se touring the functional liver tank pack yaura gadi Bajaj ki Dominar 2022 model se magi engine di dum samane hani ko 373 cc ni aduga 40 bhp lakba aduga 8800 kano ko rpm da aduga 35 Newton meter ni ko power di am the powerful over gari ni sigi se sports tourer da aduga Dominar se kogi sports touring de am sina ba gari ni ko hadi am underrated over bike na itare ko aduga magi engine C liquid cool ni aduga 4 stroke over aduga DOHC over ka aduga triple spark FI engine ni aduga magi sigi se slipper clutch ni sidi aurisi ko aduna slipper clutch oirak panina sagi clutch tadi amna smooth oirani USB upside down fork ni
ko sigisi aduga magi disc ki size se 320 mm ni front ta aduga morning gi sisina morning is na 230 som the lere ko sorry morning is na 230 mm ni adu tire size 6 na 150 ni aduga alloy gi size na 17 oiba ko aduga sigi mamangi tires na 110 oiba ko tingi ABS ni DRC aduga twin barrel exhaust ko sigi se ko magi sigi exhaust aduga maningi tail section se ape tingi LED ni aduga signal light se LED ni sari card se yam kisu song na kisu yog de yam na dum pitak na dum yawe aduga maningi suspension se monoshock suspension ni aduga se multi step adjustable monoshock suspension ni ko nitrous yo wa tare ko nitrox sorry so yours nitrox na mo yo sigi aduga magi ground clearance 150 ka 7 kaktani sida sports touring the 157 hai se kitangi sports tourer ne ko 157 kaktani me katangi ni me magi se overall curve magi curve weight se 193 kg ne se curve weight se gari se lumi ko kesu luggage ke hapsal adi 230 main luma kani gari jam lumi aduga magi sit height 800 mm ni masakti amman di 800 ne have the ko yamna nemong do mali do 800 ne dum yai 55 na 55 tigi above the top dum yani 55 ki makha da wang mi na diktang wa gani thob ko aduga fuel tanks 13 liter ni at least 15 more modi no ai dam ne fuel tanks ko aduga magi tachometer odometer trip meter me ando digital ngakni yori me amse ko aduga sigi gari se makoina claim top the 0 to 100 is 6 seconds to we hai ado I gari an mani nai to hit drive to the top jara roi ko adu taraga sa test at to si ride quality combine to gang si sports tourer se no ai ko pri gang si gari se lumi 193 kg ni ai gi ESD adventure to 188 kg ne ko stock ta accessory shar udi wang re 200 kg hela mani adu bu si ju stock ta sina stock tri sina hela ine lumba se ko ari taraga su si na 40 bhp or ko ni na ma pickup package slipper class yor ko ni na mu ride quality to si na mu combine to ke have yeng asi ai gi ESD adventure se clutch se kitang hard way traffic to thora ka na kai no ding sa gi normal clutch nem slipper class oi de ko adu si ji ora ko ni smooth ora ka ni adu habet yeng asi combine to ke adu na habet test drive out doors okay test drive to rosi Dominar 400 okay instrument cluster there is it Saudi hey slipper clutch hoibagi keno di clutch di ha test drive to wही नहीं okay Mantri puki so na kan koi reng ro na thor ase keno di ako ko yeng ase na kita kan pa ko speak up di mai ne sound is I like the sound traffic ti dum lai re ngasi luong ma lai ni na mai clutch sim di padana smooth oi re stepper clutch oi bagi ko adu ka gear ji padana smooth oi Bajaj की build quality है सी से Dominar री मई तारेगा
IT की plus थोड़ा किधर खुद तो vibration नमल लाए ये इंच को RPM जाइन थोड़ी जे 3500 तने speed से किधर कलन ये तो उसे क्या ना याद अब traffic सिना को normally सी की लंबी से हमना hang मुझे तो मसी दी लोगों में हम ले बगी अब ये pick up the eye guys, pick up the eye. Yeah, is it? Let's go. IT speed tidak lain jauh ya. Kita ngelihat pengadum jauh ya. Wind deflection di am lah engonda sigi kita guang mari fa aftermarket ko mahapati ane ba to sigi si jo vibration to we मैं अब कैमरा दी उधर भी आया तो सीखी से vibration तो है मुन्ने ये इंगा उबी भी हैं को सीखी से vibration से blur चली से अदो gear position indicator के तो spinal लुथर ये इंगा बा सेदा यामना सी मदी नुंगाइत्रे आदे आइगी व्यू जिस spinal लुम चली देना को सी बोक्ती तुम येंग बया है बा spinal येंग दरा कदी spinal नुंगाइत्रे उसी gear position 6 gear ने इन थोड़ी से अदो नुंगाइत्रे सी instrument cluster जिधर कितने सौरम मगा सी की पोचे सीधा यार इबा information ने हम सीधा लो ना पीरा मगर इन नुंगाइत्रे तो आरे अब काना तो उधर क्या है तारे display नहीं आपसे लेवल style की अदे ये ना सुन सा है जो उधर सीधा कोई ना आई tank back तो थम गिता अगर सीधी कहीं काना दरे वो सीधे की राउंड चला से handlebar सिमा याम wide होएगा handle नुंगाइत्रे सिमा अदुगा turning radius ती चाविने ओके हम थोड़ा से 40 bhp ने 35 न्यूटन मीटर ने अदुना गाड़ी की पिकअप अदगी कहता है पावर फजना अदुम वांगे गाड़ी से का IT स्पीड थी तो मेरा लाइन अदुम आइना थोड़ा बता अदुम योरे सावया दे पुलिस में हमसे आई तेज़ तो जो बनी ए रैश ड्राइविंग तो उन्हें चलेगा से 85 किलोमीटर 88 किलोमीटर 90 किलोमीटर 5th gear dah sida 6 gear ama wali ko 6 gear ni yaw ise wind deflection di amna lai adana aftermarket ki wind visor amadi hapa darkar hoi isi se sang ma kitang wale thamak ta phajam phujale vibration jab tak yam kana vibration di yam lai bidi nati negligible vibration आता रहे तो यहाँ चलेगा क्या इधर नहीं engine sound जे नुंगाए ताब नुंगाए लुम लॉग गाड़ी आई जे पिलन नमा हाप का थोड़ी नहीं मनिंग में को मुझे बजाज की में हाप थोड़ी नहीं अदो वो पिकअप से अंत याम भजना लई को से 6 gear हो रहे oh braking nice ये dual channel ABS नहीं है तो ना माथो बजन तो है ABS दी का one of the most affordable sports tourer का Bajaj की अदना सिगी बाइक जो तुम ले भी आई ची touring चल पर बजन ही आई लद्दाख का स्वयं चल पनी all India tour हम चल पनी YouTuber में हम को ada YouTube to the me am so to say na yam chana moni ko anu ya yam thine ya isi ki gari se
adubu settling to budi yaro ko sig deida off road yaro si off road ki gari di na te yamna minor off road ti dum ya basu yai adubu I don't recommend off roading on this bike. Alloy wheels ni aur ise sports tire ni aur ise off road tire na te aduna adu mari to viranu ka off road loge har ka di aina thori bai GSD adventure off road loge ai gi Himalayan off road to bai ka adu musi ki bike sida di off road ti to ja to aro set this is the hard way ne I guess the adventure hard way hai to dum siga ma be mane kitang software ba mira de air cushion gum ha padar car hoy gani yeah I got it yeah ko adu mic I recommend Bajaj Dominar oh some nice braking Togzel is it? हाँ मगर मुझे exhaust sound तो हंजर रखेगा gear ही फजने smooth हुए exhaust sound se tape taze exhaust sound tá bien yam lumba bass sound um yauri la sigi bike sigi on-road price is 2,53,680 rupees ni ko yam tina affordable oi 40 bhp da 3 lakhs yogda ba hai se ko yam tina affordable ore aduga kaigino ha ga ding sa gi ai bike to yes the adventure 30 bhp khaktani aduida mama na pen mane ko 2.4 ne gi changi du su or 6 na 2.5 3 khadane ko pisa yam policy ma to ko tan khene si aduga si de power de 40 bhp lai ko adar me am lebi ning le ga di lakpiro sida hai le je se Bajaj ki manipur ki Bajaj de ne ko lebiro lakpiro yani color de atopo me am le aduga Bajaj ki sigisna koi dark gray color hai ne ko ana losin jara ke video se so aista ai ki Bajaj Dominar review atung na so to me am nam jara ke si go na di